ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Имрӯз мо дар бораи синамои тоҷик гап мезанем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони симои мустақили якум хушомадед мегӯям. Алҳол пеш аз оғози суҳбат ман таваҷҷӯҳи шуморо ба навори барнома равона месозам. Марҳамат, тамошо кунед. Сипас суҳбат мекунем. соли 1930 трести истеҳсоли филми тоҷикино ё ба истилоҳи дигар киностудияи миллӣ таъсис ёфт. оғози таърихи кинои тоҷик ба фаъолияти Комил Ёрматов сахт алоқаманд аст. Ёрматов нахустин кинорежиссёри миллист. аз нимаи дуюми солҳои 50 марҳилаи дигари рушди кинои тоҷик оғоз меёбад. дар марҳилаи солҳои 50 70 таҳиягар Борис Кимёгаров яке аз пешсафони кинематографияи тоҷик шинохта шуд. маҳз ба ҳамин шахсият таърих ва саодати эҷодӣ имконияти бештаре додааст ки ба мавзӯъҳои муҳими ҳуввияти мардуми тоҷик камар бандад. филми қисмати шоир, филмҳои Коваи оҳангар, достони Рустам ва Суҳроб, достони Сиёвуш, ба экран овардани классикаи муосири тоҷик дохунда Ҳасани Аробакаш одам пӯсташро иваз мекунад аз ҷумлаи комёбиҳои беназири кинои тоҷик дар офаридани филмҳои бадеӣ ба шумор меравад. охири солҳои 80 ва аввали 90 асри 20 дар кинои тоҷик табодулоти миқдорию сифатӣ ба вуҷуд омад. гузашта аз ин кулли кинои оварандаи шӯравиро рӯҳияи ташвиқот пахш карда буд. баъди пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ ва истиқлолияти комил ба даст овардани Тоҷикистон, кинематографияи миллӣ ба бӯҳрони сахти иқтисодӣ ва молиявӣ дучор шуд. бар замини ин дар кишвари тоҷикон ҷанги шаҳрвандӣ шурӯъ гардид. қисмати зиёди кормандони кино маҷбур шуданд ки барои татбиқи лоиҳаи эҷодӣ хеш ватанро тарк карда дар кишварҳои хориҷӣ сармоя ва сарпараст биҷӯянд. дар дохили кишвар бо сабаби бӯҳрони молиявию технологӣ бештар филмҳои рақамиву видеоӣ ба навор гирифта шуд. ташаббускори ин бахши нави кинематография каналҳои телевизионии кишвар гардиданд. яке аз аввалин дастандаркорони кинои муосир ин телевизиони симои мустақили якум буд. оғози солҳои 2000 гурӯҳи ҷавонони эҷодкор ба монанди Маҳкам Бойматов ва Ҷамолхонов филми наши парни и судьбы, яъне ҷавонони мо ва тақдирро рӯи кор оварданд. ин қадамҳои аввалин дар ҷодаи синамо буд. баъдан филмҳои дигар низ таҳия шуданд ва тамошобини худро ёфтанд. давоми 10-15 соли охир таҷрибаи филмбардорӣ дар вилоят ба назар расида истодааст. дар маҷмӯъ талабот ҳаст, аммо истеҳсоли мол як камтар мушкилоти худро дорад ки ҳалли он на ҳамеша аз таҳиягарони филм вобаста аст. вазъи имрӯзаи синаморо дар вилоят чӣ хел арзёбӣ мекунед? дар ҳолати аз нав ташаккулёбӣ аст. яъне ки чӣ хеле ки мо дар ролик дидем дар сюжет як вақтое буд ки масалан ҳама чиз пош хӯрд, лекин мо оҳиста оҳиста аз нав ҳама ҷамъ шуда истодааст. аз нав ҳамин беҳтарин анъанаҳои филмбардорӣ, беҳтарин анъанаҳои кино, ман гумон мекунам аз назари ман, аз нигоҳи ман ҳамин чизҳо аз нав оҳиста оҳиста ғишт ба ғишт эҳьё шуда истодааст ва ин чиз бешубҳа мушоҳида мешавад. яъне марҳилаи барқароршавӣ рафта истодааст. ташаккур, саломат бошед. ҷамшед, шумо розӣ ҳастед бо ҳамин андеша? ҳам ва ҳам не. чаро? ҳам ба он хотире ки инҷо гуфтан зикр кардан ки воқеан мо ташаккули ёфта истодем, маслан аз нав қадамҳои худамонро монда истодем, барқарор шудосем, вале дар баробари ин мушоҳида мешавад ки баъзе аз ҳамин ҳолат филмҳое пайдо мешаванд ки ин гуна масалан ташаккулёбиро масалан барҳам мезананд. яъне ҳанӯзам масалан дар мо костагиҳо дар раванди худи филми тоҷик мушоҳида мешавад. яъне гӯем ки кадр, яъне гӯем ки масалан худи коргардон, яъне гӯем ки норасоии маблағ, ин чизҳое ҳастанд ки барои масалан рушди худи синамои тоҷик як анӯза мушкиле эҷод мекунад. яъне барои аз наве вақте ки маблағ нест, вақте ки кадри хуб нест, вақте ки коргардони хуб нест, масалан ман намегӯям ки тамоман нест аст, вале вақте ки ино нест, аллакай мешавад ки ҳамин рушдаш монеъ эҷод кунад. яъне мо ташаккули ёфта истодем, аммо хо нохо чанд соле гузашт, масалан аз ҷанги шаҳрвандиам чӣ қадар гузашт. яъне имрӯз аллакай фаро растааст ки бояд ки дар баробари он гӯем ки мо фақат мегӯем ки ҷанги шаҳрвандӣ пеш мебарем ва мушкилиро ҳаминҷо мепартоем, гӯё ки мо ба ҳамин хотир рушд намекунем, аммо мушкил ин аст ки то кай мо бояд ки ин чиза пеши назарамон биёрему ва ҳамин чиза баҳона кунем. кай ва дар кадом ҳолат синамои миллӣ он филмҳоеро ки ба монанди масалан Рустам ва Суҳроб гуфтем, Зумрад гуфтем, инҷо Ҳасани Аробакаш, хуб марги судхор, шоҳкории санъати хуб кино гӯем ҳам хато намекунем, ба монанди ҳамин филмҳоро кай офарида метавонад ки шӯҳраташ оламгир шавад? вақте ки кадрҳои асил мактаби синаморо хонда, тамоми сиру асрори онро дониста,
омада бо саводона ба навор мегирад, ана он вақт мо метавонем анамон филмҳои таърихӣ, филмҳое ки ҳозир вақте ки мо тамошо мекунем ба монанди афсона, на худ ки синамои тоҷик филм ҳамин хел буд ва хоҳад шуд, ба шарте ки мактаби синаморо гузаранд. алҳол агар мо $1,000,000 дошта бошем, филми таърихӣ гирифта наметавонем. Барои чӣ? Барои он ки хеле омилхое ҳастанд ки бояд рушд кунанд. актёр, коргардон, мусиқӣ, навурбардор, таҳиягар ва ғайру ва қазо. Чӣ гуна мо мефаҳмем ки синамо рушд карда истодааст? Чӣ хел мефаҳмем? як мисоли оддӣ ҳамин ки вақте ки филм офарида мешавад, нахуст намоиш мешавад, намоиши озод мешавад, мебинед ки чанд нафар мебиёяд ба филм. ё чӣ хел мефаҳмем ки синамо рушд карда истодааст? Яъне рушди синамо аз тамошобин вобаста аст. Сабт мешаванд. Ман дар назар дорам ки мардум ба мардум чӣ хел мерасад ва коргардонҳо чӣ омода мекунанд, чӣ таҳия мекунанд. Аслан рушди синамо чи аст? Яъне ин як филми нав аст. рушди кино, рушди синамо ин филми нав аст. Мушкилоте ки имрӯз дар филмофарӣ аст, он кадом аст ки пеши роҳ, садди роҳ меистад? Марҳамат. Он чизе ки мехоҳед, масалан, онро рӯи кор оварда наметавонед. Як чизе мо бояд хуб фаҳмем ки синамо ин ҷамъи чанд илмҳо ҳаст. синамо вақте рушд мекунад ки ҳамаи ин ҷузъиётҳои дохили синамо рушд кунад. Дар кишвар пояи синамо якум сценарий аст. ман хеле мутаассифам ки инҷо нависандаҳо нестанд. яъне он замоне ки асари хуб нест, замони имрӯзая таҳлил карда сценарий хуб нест, чӣ гуна коргардон метавонад филми хуб офарад? он чизе ки рассомӣ, санъати рассомӣ аст. вақте ки дар вилоят навишта монде, дар вилоят агар рассомони хуб набошанд, чӣ гуна синамо метавонад тасвири хуб бардорад? вақте ки дар вилоят як пардозгар нест, пардозгари синамо, чӣ гуна метавонад дар кадр мо як рӯзноманигоре ки хеле зебо оро дода шудааст бинем? яъне мо вақте ки синамо мегӯем, мо ҳама айба дар як чиз набинем. синамо ин ҷамъи чанд илмҳо аст, аз ҷумла илми иқтисод, бозоргонӣ, бозори тиҷорат. охиран, агар охиран гӯем, маърифати ба толори синамо омадани тамошобиноне ки айни ҳол моро тамошо доранд. кай дискаш мебурад ки мо тамошо кунем, кай бепул дар ютуб мебурад ки мо тамошо кунем. то ин зеҳн иваз нашавад, синамо рушд намекунад. барои иваз шудани ана ҳамин тафаккур мо чӣ хидмат карда метавонем ба андешаи шумо? ман дар масъалаи он дӯсти азизамо рӯзноманигор бояд дар вилоят рӯзноманигоре ки синамоя мефаҳмаду таҳлил мекунад бояд рушд кунад ки синамо рушд кунад. яъне рӯзноманигор ҳам соҳиби бояд бошад. яъне рӯзноманигоре ки синамоя мефаҳмаду аз бозори синамо омада дар бораи синамо нависад, яъне бинед ҳатто ба рӯзноманигорӣ рафта мерасад охираш. ман аз дарду ҳасратҳои муҳиддинҷон бохабар ҳастам. ҳарчанд ки худа синамогари ҳирфаӣ ҳисоб намекунам. хай як бор чӣ хел шуда, як худамои санҷида мондему, лекин ба ҳар ҳол шуда монд. лекин ба ҳар ҳол ман гумон мекунам ки муҳиддинҷон як чиз роҳ рафта давом додан дар кор. давом додан дар кор. ягон чиза аз ягон кас интизорам шудан дар кор не. ҳамин ман мутмаинам комил аст ки ҳамин кори дӯст медоштагида кардангирӣ ҳамун гирда атрофи тува ҳамин хел шароит пайдо мешавад. ин шароита аберун ҳеҷ ким тува тайёр карда наметавонад. ман ин фикри шахсии ман. ҳамин кори нағз медиди ки кадан мегирӣ оҳиста оҳиста мебинӣ ки апуштад аввал 10 кас мерад, сони 100 кас мерад, сони 1000 кас, сони 1 миллион кас. барои ҳамин ман гумон умуман принципи ҳаётии ман ҳамин аст ки бери и делай, и не жди ни от кого ничего. мебаъд забони русӣ када шуд. аку масъалаи дигар ҳирфавӣ ё беҳирфавӣ, сифат ба гап задан инҷа албатта вақте ки якта чиз нав ташаккул меёбад, якбара осмон сифат намефурод. вай кора аз кадана, аз таҷриба омӯхтана. мана муҳиддинҷон, мана набиҷон, ман барои чӣ бисёр мехостам ки шумо дар ҳамин ҷа бошед, шумо дар ҷои худатон нишастаед. барои ки аллакай масалан
аз таҷрибаи кориш ҳардуи шумо дар назди ин нафарҳо шумо албатта ҳеҷ ҳастеду таҷрибае ки масалан сайрам нигмат надоранд ин албатта таҷрибаи бузург аммо дар асри 21 аллакай борис кимёгарифа ягон кас такрорам карда наметавонад завур дахтая ягон кас такрорам карда наметавонад ва ё дар замони худашон нобиға буданд дар соҳаи кино аммо дар асри 21 модоме ки мо дар асри тиҷорат зиндагӣ мекунем як мавзӯъ ба миён омада ки филми тиҷоратӣ коммерческое кино вай бояд бешаку шубҳа бояд ки як ҷанбае дошта бошад ки мардум аз қафояш барад умуман ман гумон мекунам ки ҳар чизе ки мардума қоил мекунад аз қафояш бурда мегирад яъне аз ин ҷо бармеояд ки мо қоил карда натониста истодаем бо ҳамон маҳсули меҳнати худ бо кори худ бо филмҳои худ шояд ки дар ин марҳилаи рушди синамои вилоят шояд ки ба ҳамон тавре ки бояд мо қоил кунем оле натонистосем шояд замоне фаро мерасад ки ҳамон мардум худаш аллакай ҳамин хел дараҷаи тарбияи фарҳанги синамо парварива мебиёд ки мегӯяд не ман ина сесомоне а панҷшанбе гифта намебинам ман ҳатман мерам иншоалло ҳамин хел рӯзавоям мерасем фақат аз шумо илтимос ҳамин кора напартотон пеш бибаритон мо гирди атрофатон аз қафотон рафта мегирем барои коргардон интихоби ҳунарманд барои он ки вай ҳунарманди хуб касбиро ба филм ҷалб карда тавонад аз вай маҳорати хосаро талаб мекунад ё ин ки ҷуръат интихоби ҳунармандам кастингам эълон кунам аз рӯи дил интихоб мекунам якумаш нигоҳ мекунам ки ҳамчун тамошобин вай касро ҳис мекунам ки тасаввур мекунам ки дар филм аст яъне ба ман маъқул ҳаст ҳамин чеҳра ё не маҳбубияти ҳамон актриса ё актёрро нигоҳ мекунам ман баъд дар дуюм навбат таланти ҳамон касро таланташ бошад истеъдод бале истеъдод ҷои аввал бале хуб аслан ҳамин биёед рӯи рост мегӯем шумо мехостед ки дар филмҳои шумо ҳунармандони касбӣ нақш офарида бошанд албатта ҳастанд дар филмҳои ман бале вале боз доираи онҳоро васеътар гирифта барои он ки филми шумо воқеан ҳам боз як сатҳаш дигар хелтар бошад албатта мехостед ва хуб муносибат бо ҳамин масалан шахсоне ки воқеан ҳам як таҷрибаи бой дар китфи худ доранд онҳо воқеан устуворона қадами худро ба ҳамин ҷодаи санъат ба ҳамин соҳаи кино гузоштанд ба онҳо сару кор гирифтан барои шумо хуб осон аст албатта агар дар филмҳои ман санъаткорои ҳамин актёру актрисаҳои таҷриба дида иштирок кунанд ман аз онҳо ҳам як чизи кам кам бошадам меомӯзам бисёр савол дода вай карда дар қатори коргардон будам ман ҳам актёр ҳастам ҳунарманд барои ҳамин меомӯзам аз онҳо бисёр савол дода меистам фаҳмо ин бисёр хуб аст музаффарҷон шумо як оҳ кашидед ман медонам ки дар дил гуфтаниҳои зиёд доред бояд мо гӯем фаҳмем ки дарк кунем ки ҳунарманди синамо дар кишвари мо қариб ки нест масалан сайрам исоеваро ба филми худ даъват карда метавонед ё даъват кардеду мо бехабар не албатта ҳунарманд як чизе бояд мо фаҳмем ки коргардон вақте ки масалан агар ҳунарманд устод сайрам исоеваро шумо ягон нақш ба даъват кунед он кас нақша мегиранду мегӯянд ки ҳамин ҷо оё ҷои ман аст ё не на ин ки масалан дар образ зани 80 сола касе ки набошад рост меояд биёед ҳамина ба ҷои ҳамин кас сайрам исоева бозӣ кунад намешавад вақте ки ҳамун одама ҳамун ампла ҳамун образа ҳамун касро мебинед баъд даъват мекунед масалан вақте ки ин принсипи стандарти ҷаҳонии тамоми касбият аст коргардон бояд ҳамон чизе ки мебинад тасаввур мекунад масалан як зани 50 сола фарз кардем нобаста аз он ки масалан вай ҷӯхи чавла аст вай агар дар кор бошад агар вай мегирад яъне ман саволатона фаҳмидам ё нафаҳмидам яъне шумо ҳозир гуфтед ки ҷавобаш пурра нашуда истодааст ҷавобаш ҳамин аст ки ман дар яъне алҳол шумо надида истодаед аз рӯи ҳамон сценарие ки масалан шояд сценарии навбатии филми худатон он нафаре ки дар ҳамин нақш меистоду вай бояд ҳатман ҳунарманди касбӣ бошад алҳол надида истодаед коргардоне ки коргардон аст вай дар тамоми кишвараш дар куҷоҳош чӣ ҳунармандо ҳаст бояд донад ва вай дар дилаш орзуҳое дорад ки киҳоя чӣ гуна истифода кунад ва яке аз орзуҳои ман ки ман мехоҳам ки як образе диҳам ки вай сазовор асту аз они сайрам исоева бошад ман ин рӯза интизорам масалан мо хушбахтона имкон пайдо кардем ки бо устод ислом саломов филми косаро ба навор гирифтем
ببخشید شما رو بیدار کردم. به جز اسلام سلاموف این ابرزه کسی نمیتونست به اون درجه که در کار است و سناریست نوشته است و کارگردان دیده است بازی کند. یعنی اگر که ابرزی که نوشتیم و جای خودش است باشد باید حتما معلم دعوت شوند و این یکی از آرزوهای من است که ما نه اینکه به یک نقش اپیزودی مثلا دعوت کنیم به یک نقشی که سایرم ایسایی و باشد. تشکر سلامت باشید. از خودتان میپرسیم معلم. خب بوری همین سالهای آخر رو من در نظر دارم همین گونه پیشنهادها بودن که خیلی باید با شما مناسبت از توجیک فیلم نه از ازبک فیلم عموما مرا با کاستینگ دعوت نمیکنند. الکی رژیسور میبیند که انمی نقش سایرم ایسایی و اگر رفت مظفر جان من دعوت کند به یگون نقش من الکی با مظفر جان همکاری کرده نمیتوانم. برای اون که بسیار رژیسور سختگیر. باریس کیمیاگرف سختگیر نبودن؟ نه. کامیل یورماتوف. آنها پدرانی سینما. آنها به مانند پدر رفتار میکنند با هنرمندان. لیکن اون چیزی که وزیر مظفر جان گفت زدن درباره سلاموف گفتن که من دیگر یکم بر نقشی اولی درجه باشد هم با مظفر جان همکاری نمیکنم. برای اون که مرا سخت رنجاند با هنرمند نقش بازی میکند، هنرمند کینو میکند. رژیسور نه، رژیسور پس کادر میماند به مانند تئاتر. نسبتی صنعتکار بسیار نازک رفتار کردن در کار. برای اون که این صنعتکار وای نقش میآفرد، نی مظفر میآفرد. صنعتکار. من حاضر اکنون فهمیده استادم که به چه خاطر کاستینگ هم گذرانده میشده است و پافشاری هم به چه خاطر بود نسبت این سوال به اون خاطر که مثلا شاید اون فیلم هایی که امروز تهیه میکنیم اون هنرمندانی کسب جلب شوند با سطح تماشابین هم دیگر خیلتر میشود. قبولش مرحمت. با وجود اون عزت و احترامی بپایانی که من نسبت سایرم نگمت ندارم این از نقطه نظری من همین خیلی فکر میکنم. روزی که گویم Маьлум. Мархамат. Вот этот конфликт поколений, он существует всегда. Бо он баландии таҷрибае ки масалан шояд не аниқ сайрам нигмат надоранд, бо он баландии таҷрибае ки масалан ислом саломович доштанд ва он бетаҷрибагие ки масалан дар ҳамон соҳа ё ки дар ҳамон вақт Музаффар Муҳиддинҷон дошт шояд ҳоло ҳам дорад. Дунё охир нашудааст. Мо ҳама ҳоло ҷавон ҳастем. Барои ҳамаи мо Худованд имкон медиҳад ки то рӯзи марг рушд кунем, беҳтар шавем. Ман гумон мекунам ки агар мо дар сину соли муайян бошему дар пеши назари мо ягон ҷавон коргардони ҷавон актёри ҷавон ягон хатогӣ кард ва он хатогиаш берун аз марзҳои касбӣ аст, мо бояд ҳатман инро агар хоҳем ки ҳамун ҷавон дар оянда бозам рушд кунад бояд ӯро ислоҳ кунем. ҳоло ки ман гумон намекунам ки Муҳиддини Музаффар ҳамчун инсони бад аст. Устод, шумо бо сухт синамо ҳамкории шумо бо сухт синамо чӣ хел оғоз ёфт ва чӣ хел идома ёфта истодааст? як сол қариб 2 сол шуда чанд омадан ман гуфтанд ки як филми дар бораи Саид Мурод Давлатов мо гирифтани ин сценарийши Каримов Зайниддин Каримов Бахтиёр Каримов навиштаги ба забони русӣ. Шумо аз ман илтимос карданд ки ман тарҷима кунам. Ҳамин тавр пеш аз ин ман тарҷима кардам, пеш аз ин бо ҳамкорӣ дар театр доштем. раванди рушд дар 5 сол дар 10 сол равшан намешавад. мо аз кӯдаки 5 сола як хиратмандии 70 сола талаб карда наметавонем. лекин як чизи асосӣ дар кор иродаи давлату ҳукумат дар кор барои рушд кардани кино иродаи давлату ҳукумат дар кор ки имкониятҳои васеъ фароҳам оварад. ана ин дар кор. ин чизи майду шудаҳои гуфтан муҳим. бояд ҳукумату давлат бояд ғамхорӣ зоҳир кунад. албатта ман бо шумо розӣ ҳастам. устод ҷон, анакун он чизе ки инҷо Муҳиддини Музаффар гуфтанд, хуб дар мавриди масалан набудани сценария гуфта истодан ё мо дар бораи ҳамин драматургон ба андешаи шумо ҳамчун адиб ҳамчун тарҷумон хуб чаро мо ҳамин проблемаро имрӯз дорем? Проблема
از دو طرف کم بود. این کس درست نمیکنم، اون درست پیشنهاد کردن نمیتونه. دوست پرابلم سری خود شما بوده است. خب در مورد مبلغ گذاری و دستگیری همه جانبه دولت و حکومت گفتن. من میدونم که البته مبلغ گذاری یک معاینه هم میشود از جانب دولت و حکومت، خب توسط همین بودجه، و نمیدونم تا کدام اندازه اون به خب در مرحله های معین به جای های در کاری میرسد. برای من پوشیده است. با اندیشه شما تا کدام اندازه همین دستگیری ها رو شما احساس کرده استاده؟ زمانی که ما در سوق سینما فعالیت میکردیم واقعا همیشه مقامات در پهلوی سوق سینما بود. الحال من در توجیک فیلم ما همه میدونیم که مبلغ جدا میشود، فیلم ها ثبت میشود. امروز گروه های ایجادی با کمک و با همدستی مقامات نیاز دارد امروز و الحال همه استودیوهای ایجادی، کینوستودیوها با دریافت سرمایه و فروش آن و با تماشابین مبلغ جمع کرده مبلغ برآورده نمیتواند. از این که مبلغی که مثلا جدا میشد کفایگی نمیکند. کفایگی نمیکند. به چه خاطر؟ با اون خاطری که مبلغ فرض کردیم شما 500,000 سومانی خرج میکنید، لیکن کدام استودیو حاضر حاضر سوق سینما هست، نبی جان هستند، میلیون تا سال نو بچه‌ها فیلم ثبت کردن، لیکن کدام استودیویی که فیلم حرفه‌ای میگیرد مثلا 500-600,000 سومان صرف میکند و همین مبلغ جمع آوری میکنه در توجیکستان. من باشد انگوش شمار است، یک یا دو فیلمی هست که مثلا بودجهش رو برآورده است. البته با ذوق تماشابین باید کار کرد، با ذوق تماشابین باید کار کرد، لیکن امروز به هر حال ما باید کمی دیگر کار کنیم تا اینکه مردم با ما باور کنند. یک سببش است. امروز خلق ما عموما توجیکستان، مردم دنیا پیوسته دارند با شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب فیلم های 200 میلیون دلار با هیچ وقت با 100,000 سومانه ما قیاس کرده نمی شود. خواهیم نخواهیم از نگاه صفت، از نگاه رژیسور فیلم های مثلا امریکا و اروپا بلند است. یعنی ما البته ما مقایسه نمی کنیم اینجا. ما امروز من خلق گفته شدم. خلق. تشکر تشکر سلامت باشید. خب مرحمت. یک سوال من اوسیم جان، به فکر تو اوسیم جان اگر استیون اسپیلبرگ توجیکستان بیاد و گفت که من به 3 میلیون دلار تیتون من درباره توجیکستان یک فیلم اواترم بهتر سیامکا میکنم، گفت با گمانی من خیلی فکر میکنم که همون پول نیم ساعت به پیدا میشد. من باوری کامل دارم که همون وقتی که ما و شما همچون کارگردان، همچون اکتور، همچون پرودوسر همون فیلم 200 میلیونه و خودمون تیار میشیم کو نمیدونم چه خیلی میشد که همین فضا همین خیلی میشد که همون پول تیار میشد، ما خودمون تیار نه. از دیگر کسا شکوه کردن در کردن اول ما خودمون تیار شدیم. ما درست است. در همین مورد مثلا هست در تجربه جهانی سهم گذاران هستند، یعنی من صاحبکار، من مبلغ میدم و همین مبلغ من جمع کرده میگیرم با فایزی زیادی و این از کدام حساب؟ همین حساب که مردم تماشا میکنن. من خلاصه کردم که اساس همش میاد سری مبلغ. اگر وقتی که مبلغ میشه ببینید، اگر وقتی که مبلغ میشود برای چی نه؟ عذر میبخشید، برای چی نه؟ برای چی؟ مثلا من تا اونجایی که میدونم مثلا میلیون تا سالی نو یک اودیتوری خود رو، تماشابین خود رو پیدا کرده توانست. اینا از بیرون ما میشنویم، مشاهده هم میکنیم. برای چی نوبت دیگر، قدم دیگر گذاشته نشد؟ این هم سببش مبلغ یک حالت هست. جمشید جان عذر میبخشید. یک حالت هست. اگر درون جوشته ایستاد، درون ما جوشیده ایستاد و همون کار کردنی باشیم، پول نیست گفته اوای کار یگان آدمی صاحب عقل درونش جوشته است، خیالش همون کینوی کند، پول نیست گفته اوای فکرش نمیگردد و پیش به حرکت میکند و باور کنید یک وقت فرا میرسد که همون حرکتی هم به موافق همون پول پیدا میشد. من گمان میکنم که نادرست پول نیست گفته از بهر کار برآمدن در کار نه و پول نبودنش بهانه کردن هم در کار نه. زیر کنه پیش بر رفتن در کار، پول هم پیدا میشد، آدمای درکاری هم پیدا میشد، امکانیت هم پیدا میشد. گپ سر این است که من برای چی وقتی که مبلغ میگم، وقتی که 30 علم اینجا گفتن، اینجا معلمه درباره اون گفتن که همون مکتب نیست. اگر وقتی که مبلغ میشود همون مکتبی که معلمه گفتن وای ساختن در کار است، بگذار وای مکتب الکی تربیت کردن نکن. وقتی که اون بچه‌ها تربیت نمیگیرن با 30 سال دیگر میگذره با همین مسئله با من شما برمیگردیم با این مسئله میگویم.
вақте ки маблағ мешавад اون مکتب تشکیل کردن نکن تا که مثلا محیدین انا گویم که خونه جوش زده شده است اما با نظر داشته اون که در مثال مبلغ تنقیسی میشه نمیتونه که یک هنرمند دیگره جیغ زند نمیتونه که گفت که امروز گفته شده است که در تاجیکستان بعضی از هنرمندان که میخواهد نیست لیکن میخواهد که از یک ازبکستان به نزدیکی عبیدالله امان آوردن در فیلم بچه آبی مثلا نمیدونم از کجا مبلغ چخیل که نفتن مبلغ یافتن آوردن درست لیکن وقتی که مبلغ پیدا میشود اونم میتونه پیدا چخیل که اینجا ژورنالیست هم نمیتونه فقط بیاد و درباره کمبودی گوی منم بسیار میخوام که درباره رشد کینو گپ زنم منم میخوام که بسیار مثلا سینمای تاجیک در مثال مثلا کینو استودیوی ازبکستان بینا منم میخوام که در کینوی تاجیک بسیار چیزای خوبه باشه اما وقتی که مبلغ پیدا میشود اون مکتب ساخته میشود تربیه میگیرن بعد علاقه پیدا میشوند نسلی که برای فیلم آفری هر بار نمیشد که وقتی کاستینگ اعلام کنید خواستگیتون رو انتخاب کنید بعد و دیگرش تو تقدیرهای نامعلوم میموند ممکن است ما گپتون جزئیات به تقسیم کنم شما پول گذاشتید لیکن و جزئیاتش است به درونترش باریک‌تر شیم یکم چیزی که ما باید فهمیم جمشید جان بازر اکوی اعظم خان کو بسیار گپی خوب ده یکم ما نیکبین بودن مدکار وقتی که من درباره ژورنالیستیک میگم هدف من این نبود که آمده شما مویا وای کمبودی کوبید یا اینکه تنقید کنید هدف من این نبود هدف من تحلیل کردن مثلا فرض کردیم پگاه کارگردان تیمور سلطان اولین فیلمش روی اکران میبرد اولین حاضر درباره مکتب گفتیم مکتب از کجا پیدا میشد مکتب یعنی از کردن آهسته آهسته استادا رفتن مثلا ما همگی چند ماه پیش فیلم نستاونیک به نور گرفتیم مکتب از کجا پیدا میشد مکتب با میخائیل گریوای با الکساندر پسکوف با عزیز بیشنلیف هنرمندان سطح جهانی کار کردن آهسته آهسته مکتب به وجود میاد مکتب از اینجا پیدا می شود که ما رفته کورس های کوتاه مدت می آموزیم این یک مسئله گوش کنید وقتی که مکتب میگوییم و ماستر کلاس به حتما نفری دکوری دعوت میکنیم اینجا آفرین لازم من دوامش گویم وقتی مکتب میشه شما میرید و شما دعوت میکنید این گپ سری مکتب فقط همین داخلی حاضر یک جمله خوبی از آنخوانکو همین است که بسیار خوب است که پول در کار است حاضر برای آن که محیدین یا اینکه نبی جان به استیون اسپیلبرگ تبدیل یابد باید نبی جان فقط درباره کارگردانیش فکر کند باید محیدین رفته سرپرست نکابد باید محیدین رفته دیرکتورای تلویزیون ها و دیرکتورای مرکز جوانان رفته 2 ساعت پشت درش به نوبت نیستد که کی به این کس میبینو سونی بعد ما صحبت کرده التماس کنم که رکلامه های سوخت سینمای بی پول تید باید محیدین در قلف کرده آموزد باید شیند کار ایجادیش کند برای آن که من شما از گپ خالی نمیگم من شما از فکت و دلیل هایی که امروز من چی زندگی دارم میگم یعنی من 1 سال عمری من 8 ماهش و 5 سال سوخت سینما همین گونه بود قریب 8 ماه 6 ماهش کارهای تشکیلی که دی ذهنی من بند بود مارکتولوگ نیست توپ منیجر نیست مثل آن که اقربه ساعتی من باطنش هست و درونش نیست برای آن که واقعا هم کارگردان به کارگردان تبدیل یابد باید با کارگردانی مشغول شود نه اینکه پشت دری حکومت یا اینکه دری که ساعتها روزها استرس گیرد چگونه این پول از بانک رفته محیدین قرض گیرد این گونه که محیدین ساخته نمیشه همین چیزا برای این پول در کار نیست برای این پول در کار نیست این دلیر جان امروز کوکاکولا به کار میکنه این گونه من شخصا همچون راهبری جوانی که نباید راهبری کنم باید کارگردانی کنم امروز سخت نیاز دارم به ذهنهای پول می آوردگی نه اینکه به پول میفهمید همکاری ما شهرت خرمов از جمهوری ازبکستان از تاشکند به ما آماده نموده فرستادن با البته خواهش ما با یک نفر متخصص ساحه صنعت تجربه جهانی گفته ما دور نمیریم تجربه دولت همسایه کشور همسایه ازبکستان رو میبینیم مرحمت خب رشد سینمای ازبکستان خب بعد پاش خوردن اتحاد شوروی
Как развивалось узбекское кино после достижения независимости? Вот как удалось вообще сохранить кино Узбекистана? Узбекское кино имело свою уже историю достаточно богатую. Имена, режиссеры, фильмы, драматурги, актеры и так далее. Поэтому то, что было накоплено, оно, конечно, не было забыто, и оно продолжало играть свою определенную роль в дальнейшем развитии кино. Но нужно сказать, что 27-25 лет были разные взлеты и падения, было разное состояние кино. Было время, когда в 1997 году был выпущен только один фильм Маргиана. Это все было связано с финансовыми проблемами, которые навалились не только на Узбекистан, но и на все постсоветское пространство, на страны СНГ в будущем. Поэтому односложно сказать трудно, но есть такие моменты, о которых нужно сказать, о котором в Центральной Азии уже знают, и даже есть исследования по этим вопросам. Например, коммерциализация кино. Сами кинематографисты Узбекистана, например, к этому относились достаточно отрицательно, потому что они переориентировали, перезагрузили своего зрителя, который был возвращен на других ценностях. А здесь пошло уже совершенно другое. Комическое кино возвратило зрителя в кинозал. С одной стороны, было хорошо, но с другой стороны, это было такое мелкотемие, это была только какая-то комедия неизвестного, сомнительного происхождения. Или это была бытовая драма какая-то, или же мелодрама. Все вот жанрового разнообразия, или же какого-то высокого духовного начала в этом кино. Я, например, как киновед, как исследователь кино, я не могла это заметить. Вместе с тем были энтузиасты, которые продолжали работать в таких традициях, которые нельзя переоценить. Социальные проблемы, которые существовали в обществе, они так или иначе отражались в нашем кино. И вот этот промежуток нельзя зачеркнуть из истории кино. Именно кино сейчас может помочь возродить наше общество, вывести его на глобальный уровень, то есть Узбекистан, чтобы знали, через искусство кино. Это неоднократно подчеркивается во всех речах и постановлениях, указах президента. И то, что сейчас делается сегодня в нашем кино, это я, прожив столько лет и проработав в этой системе, я практически не наблюдала. Поэтому это не может не радовать, не может не воодушевлять самих кинематографистов и творческих работников, которые воодушевленно принялись за новую работу. Руководство Узбеккино и так далее. Огромные инвестиции вкладываются сейчас в кино. Перезагрузка происходит вообще во всех отраслях кинематографии. То есть там и прокат, там, например, и возрождение Ташкентского международного фестиваля. Там и строительство узбекфильма с помощью, это огромная территория дана, там реконструкция студий, там создание мультипликационного объединения, там строительство нового дома кино. В общем, идет полномасштабная работа по воссозданию нашего кинематографа. Вот скажите, пожалуйста, вот понятно, что есть господдержка, есть коммерческое кино, да, студии, которые работают, их там больше 50 говорят. Вот вы как эксперт можете сказать, вот какие проблемы, какими еще трудностями сталкивается узбекское кино? Вот в чем недостаток? Я считаю, что
самый большой пробел, белое пятно, можно сказать, и в отсутствии полноценных сценариев. В плохом, ну, я бы не сказала плохом, но в торможении развития кинодраматургии. И в связи с этим хочу сказать, что и на это было обращено внимание. И в институте, в Государственном институте саната омадааст уделяют большое внимание подготовке кадров, профессиональных кадров. Там открыты отделения драматургии, в том числе и кинодраматургии, отделение киноведческое и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас, наверное, очень... да, должна заметить, что в этом сотрудничестве с российской стороны были дополнительные квоты выделены для того, чтобы послать во Всесоюзный государственный институт кинематографии молодых талантливых людей для получения профессионального обучения в этих направлениях. Там и режиссуры, там и операторы, там и актеры, там и драматурги в том числе. Что касается инвестиций, и откуда в основном это будет государственное положение, в основном. А спонсоры, которые будут находить сами вот эти частные студии и так далее, наверное, обратят внимание еще более, мне кажется, когда они увидят, что все-таки есть, все-таки кино это в какой-то степени бизнес. И если наши бизнесмены и известные люди, достаточно, я бы сказала, финансово обеспеченные люди, которые могут помочь, меценаты могут помочь кинематографу, было бы это еще плюс для развития кино. акнун ман мехостам аз шумо пурсон шавам, хуб набиҷон, пеш аз таҳияи филм шумо бозори ҳамун истеъмолиро меомӯзед? Маслан моли шумо вобаста ба ҳамун талаботи бозор истеҳсол мешавад ё ин ки ба чӣ хотир филмҳои шумо пеш аз ҳама бо назар дошти чӣ хуб рӯи кор меоянд? Агар саволи шумо дар охир мумкин бошад ҷавоб диҳам, барое ки фикр гурехта наравад. Чӣ хеле ки хай дидем аз вай фикри шумо вобаста ба баҳси Муҳиддинҷон? Не, оиди мани навод. ҳар яке мо медонем ки ҳар як давлатро муаррифӣ мекунад варзиш ва санъат. Дар дохили санъат як чизи калон аст ки ин кино. Мисол Ҳиндустонро бинед. Аз куҷо мешиносем вай давлатро? Аз рӯи филмҳои офаридагиш. Ҳар як шаҳрванд медонад ки, ҳар як инсон медонад ки Шаҳруххана ё Амитаб Баччан ҳама медонад бо ҳамон филмҳо калон шудаги ҳастем. Барои ҳамин давлат на фақат бояд дастгирӣ кунад барои пешрафтани соҳаи кино, балки ҳифз ҳам кунад. Чунки аз таҷрибаи худам ман гуфта метавонам ки як не ду филми ман муваффақият вай карду дар соҳаи бозори кино. Вале барои қочоқ, вале як ду барои қочоқ яъне пиратский оригиналаш аз кинотеатрҳо буромада рафт. Ман ба ҷоҳои дар кори мақомот ба ҳама ҷоҳо ҳам вай кардаги будам. Арз кардаги ҳифз кунеду вай. Афсус ки ягон натиҷа надод. Ба ҳамин чиз нигоҳ накарда чӣ хеле ки Аъзамхон Акбар гуфтанд, давом додан гирифта ҳамин корро, чунки ба ҳамин кор бисёр дарун рафтаги ҳастем, бе ин кор наметавонем, касал шуда мемонем. Агар як сол ягон чиз ба навор нагирем, як чиз насозем. Барои ҳамин фикр мекунам аз тарафи давлат кам қарсак шуда истад. Қарсак аз ду тараф мегӯянд. Аз тарафи мо меҳнат. Барои ҳамин касе ки филм меофарад маблағ нест ва баҳона бисёр агар баҳона кунем. Мисоли оддӣ 2014 вақти ман филми аввалини худро офардам, дар ин соҳа умуман аз кӯчаи мактаб гузаштагӣ набудам. Аз рӯи ихтисоса ман хушинос буд карда ҳастам, вале дар дил буд ҳамин чиз. Ман аз рӯи дил ба ҳамин кор ва шурӯъ кардам. Баъд $2000 доштам ман вақти ҳамин корро оғоз кардам. Як бор ба навор гирифтам, нашуд. Удалит карда аз сари нав аз
ҷумҳурии Ӯзбекистон ба навор гиранда оператор мегӯянд дар соҳаи мо. Оператор оварда як чиз сохтам, аз ҳеҷ чиз як чиз шуд ва ба ҳамин кор давом дода рафтам. Барои ҳамин кардан дар кор оҳиста оҳиста мо вай мешавем, филми кушода мешавем. Филми ароси замонави гуфта истодаем. Биё дар мисоли анамин филм шумо ҳамон талаботи завқу хоҳиши ҳамон берунро тамошобинро омӯхта истода ин филмро таҳия кардед? як моҳ пештар меомадӣ, ҳамин хел домоди симпатичния аз даст додем. Асла нашинохтам холаҷон. ин кас меҳмон. Папа? вақти ман дар донишгоҳи миллӣ дар факултаи худшиносӣ мехондам, аз сеюм курсӣ аллакай дарсҳо сабуктар шуд. Ман кор ҷуста ба студияи симо, ба магазини ҳамон студия ба кор даромадам ва 4 сол дар онҷо кор кардам. Яъне бозори киноро омӯхтам ва аҳамият додам ки вақти диски фитаи лаҳзои горо ё ғарибшо компания ҳамин чизо мебаромад, ҳамин хел савдо мерафт ки ва ягон филмҳои жанри комедия не ҷавоб метавем ба ин ҳам, яъне ки мардум кадом жанрро дӯст медорад ва ман дар охир интихоб кардам ки дар жанри комедия сар мекунам ва давом медиҳам, яъне ба хотири бизнес не. ва ҳамон вақтҳо дар ҳамин жанр умуман филм набуд, фақат филмҳои драма буд, дар жанри драма. яъне ки филмҳои ман ҳамаш филмҳои коммерческие тиҷорати аст. аз ҳамин сабаб вақте ки шумо расхол мекунед ва филм бояд пӯшонад. Не, аз пушти ҳамин қочоқ биромаданаш, пиратски биромаданаш ман натонистам, вале мағоза чизе буд то ҳозира қарз карда ва як илоҷ карда аробаи худамро кашида гаштам. Проблемое ки инҷо номбар карда истодаем, як ду се гӯён, бо ҳамаи ҳамин проблемаҳои соҳаи кино шумо дониста истода ба ҳамин сохтани кино, хуб ба ҳамин соҳа пой ниҳодед ё ин ки дар ҳамон раванди сохта ё созмон додани ҳамин филми «Миллион то соли» нав ин проблемаҳо рӯи кор омаданд? Можно я скажу на русском? Мне так удобнее. Мархамат. Ну вот как Муидинджон сказал, в фильме действительно есть 30, может быть более 30 направлений, которых нужно обеспечивать. И, конечно, как Азамджон Акбаров сказал, то что недостаточно быть просто режиссером или, допустим, сценаристом. Что-то должно быть здесь, какой-то огонь должен быть, который нас двигает вперед, чтобы мы работали, скажем так, за маленькую сумму или бесплатно. ҷое ки қадам мемонед, шумо аллакай нигоҳ мекунед ки куҷо қадам монда истодед. Шумо намедонистед ки ин қадар проблемаҳои зиёд аст. Пеш аз ҳама проблема хуб сари маблағ меистад. А все началось с того, что нам очень было интересно кино, потому что у нас в Сагдийской области, в нашем городе, Муидинджон начинал это поприще. Мне действительно было очень интересно. Вот, поэтому был такой момент, когда ребятам предложили, давайте снимем, то есть попробуем снять фильм. Да, вот, то есть, понимаете, вот этот огонь был у всех. То есть, кому бы мы не предложили, да, огонь, желание, вот, кому бы мы не предложили, то есть, продюсеру, главному актеру, то есть, в массовках, даже, может быть, обычному человеку, который просто захотел, то есть, на паре сыграть, допустим, с Далером или с Мирзо Хуршедом. Они... خاموش نشدند، حالا ادامه فیلم رو انتظار شوند تماشابینان، چون که چند نفر مثلا میپرسند از ما هم میپرسند که ادامه فیلم هست یا نه. Да, сейчас очень много хотят, да, видеть вторую часть «Миллион то соли нав», но опять-таки есть в группе, то есть люди, которые одним вот рвением недостаточно. Уже в этот раз, уже во второй раз хочется, чтобы как-то обеспечивать в финансовом плане, а не просто так. ради интереса. خب همین جوانان رو به چه خاطر شما دستگیری میکنید؟ همین هنرمندانی که در میلیون تا سال نو اشتراک کردند و همین فیلم نمیدونم نغز میگند میخواد که معقول گمان میکنم که مردم باید معقول. خب همه اینها خط کننده های مکتب کوین، همه حیات هر یک ما و همین کوین نقش بازیدگی. دوم اینکه منم خودم کوین شیک. سوم اینکه یک ستاره هامو توری اومدگی. چهارمش این که در مسئله مثلا تشکیل کار تا یک اندازه معین شاید تجربه من بیشتر بود که مثلا خواستم که همه کسا اون چیزی که بچه‌ها پیشنهاد کردن من بهم معقول شد. برای همین چیز پیدا شد. لیکن این دویم فیلم با علاقه ما مشورت کردیم، مجلس کردیم، بچه‌ها یک گپی نغز گفتن که اکا همین دویمش به خدا خواهد پول کار کنیم گفتن. ما بودجت کردیم
ها бюджет оле ҳам кисти мананда оле акси биро адамо тарси досиям лекин барои ин бюджета маҳкам кардан андак вақт дар кор барои ҳамин сабаб шуд ки мо ҳамин именно мебахштон махсус ҳамин соли навба нона пухта натонистем лекин иншоалло худо хоҳад ҳамин пула дарёфт мекунем лекин кор бирафтааст бачаҳо сценарий навиштосиянд ҳар рӯза як ҳафтаву ду бор се бор машварат кардосем худо хоҳад ин коро мебурориму фақат камакак чортанга пулаша ёвем иншоалло вагон аҷош меҷумад дуюмаша сценариёро худи ҳамин ҷавонон менависанд хуб биёед бо шумо суҳбат мекунем ҳозир ана ҳамин роҳро ба чӣ хотир интихоб кардед хуб инҷо гуфта истоданд ки аз филми аввал ягон маблағи молияви даромади молияви нагирифтед хуб акнун аз қарздор ин бисёр хуб аз ҳама муҳим аст хуб ба чӣ хотир ба ҳамин роҳ рафта истодаед шумо ин қонеъ кардани ҳамон талаботу завқу хоҳиши худ ё ин ки ин боз ҳам шояд дар оянда як бизнес мешавад як даромади молияви гирифтанатон мумкин аст албатта мо хурсанд ки мои ба барнома ҷиғзидтон ман шарм доштасам ки ҳаме хел устодон шиданд ки мо ҳам ҷоям кун суханронӣ кардосем акун як фикри майда фикри худомоя мисол гуфта метавонем ки мо ҳамин чӣ хеле ки аъзамхонака гуфтанд мо аз КВН ҳамин ҳаҷбу омдем акнун ояндаи ҳамон КВНжик ҳамаш албатта филм ё сериал ё филм ба тасвир мегирад мақсади асосии мо ташкили филме ки ба ҳама писанд меояд вай хеле оддӣ буд бисёр хатогии мо ҳаст ки мо бо лаҳҷаи хуҷандӣ сабт кардосем филмро вале вай осон ҳазм мешавад ба як зрители мо кори худамон осон кардосем не балки ҳамон чиз ба интерес мешавад ин гуфти аъзамхонако гуфти мудинако кади ин коммерчисе якта дар охир гуфтани ҳастанд ки мумкин дига ҳозир балангӯяк дастама навиёд агар ҳозир мо амон кӯнаи филмҳои худомое нишон дода амон даври шӯравӣ фарзандомо ҳозир агар гуфти рӯсо прививать кунем оянда албатта филмҳои муидини музаффарба меранд балки онҳо ягон мазмуни вай пурқувват лекин ҳозир он замоне ки мы хотим просто зрелище смешного зрелища тем более дастам хорд озодӣ ҳатто чанд бор гуфтам даста духтури дерматолог ба нишонте брома боис хуб шумо бо назар дошти чӣ ҳамин нақшро интихоб кардед мана инҷо гуфтанд устодон ки вақте сценарий пешниҳод мешавад ҳатман вақте нақши худро мебинанд онҳо ё розигӣ медиҳанд ё розигӣ намедиҳанд шумо худро дар ҳамин нақш чӣ хел дидед ба ман вақте ки гуфтанд ки ту ҳамчун дӯсти вай шерзодҷон мешӣ мо ҳамун чизе ту дидосем гуфтанд вақте ки манам ҳам ку сценарий мо нимкора буд аммо нимаша хондам давомаша худатон эҷод кардед не асаби ки мо вақто мо камтар буд мо ҳам имрӯз сиёмка мекардем шаб монтажо рафта монтаж мекард баъзе кас бошида будаги сценарий бо дабид мекарданд яъне ки бо мустаҳкам мекарданд вақте ки дидам ман гуфтам албатта ман вақте ки мӯл вақте ки гусям дар он вақт шумо худатон азоб надед шумо ояндаи худро чӣ хел дида оянда худо хоҳад ягон актёри бо азбудагӣ ҳам беҳтар шуда пулдор мешавам гуфта ният кисям бошад бо ин ҳоле ки имрӯз мо дорем дар соҳаи ҳамин синамо дар вилоят мо рушд кардани мо мумкин аст чӣ хел кадом вақт кай мо боз шоҳкориҳои ҳамин кинои тоҷикро дода метавонем барои тамошо ман ҳамчун нафаре ки камтар бо продюсирование машғул ҳастам ман гуфта метавонам ки дар марҳилаи ҳозирае ки шуда истодааст як чизи муҳим ҳаст муҳимаш ҳозир халал нарасонанд агар ҳатто кӯмакам карда натавонанд процесс оғоз шуд процесс рафта истодааст ин процесс ҳатман беҳбудива мебиёрад ман ин чиз ба боварим ҳаст фақат бо ҳар хел мақсаду бо ҳар хел маромҳо халал нарасонанд агар кӯмак карда тавонанд агар дар ҳақиқат он нафароне ки масалан имрӯз ояндаи масалан тоҷикистон шояд имрӯз онҳо масъул ҳастанд кӯмак кардан хоҳанд дасти муҳиддин нагиранд дасти набиҷон нагиранд хай дасти мо ягиранд агар кӯмак карда натавонанд лоақал пеши роҳ нашаванд барое ки албатта дар оғози кор камбудӣ мешавад фақат чӣ агар хоҳе ки ҳамин ҷавон дар оянда филмҳои бозам аз ин беҳтар
истеҳсол карданаша ёд гирад, дасти ва я гиру ва я мактаб бар як бор аз мактабаш гузарад. Албатта ман мефаҳмам ки дар оғози кор масалан ман синамогари ҳирфавӣ худам ҳисоб намекунам. Ман як ҳавас кате, як завқ кате, лекин ман ба маъқул шуд. бахусус баъди оне ки мо натиҷаи масалан хуб гирифтем ё ки рецензияҳои хуб гирифтем. Ман чӣ гуфтанӣ? Албатта ин чиз ба давлату ҳукумат саҳмгузор шуданаш дар кор барое ки гап дар бораи кино, гап дар бораи масс-медиа меравад. Барои ҳамин ман гуфтанӣ ҳастам ки хатогӣ агар дошта бошем, мана мисол Далелҷон гуфтанд ки мо шеваи хуҷандикати гап задем. Шахсан ман гумон мекунам ки ин хатогӣ набуд. ҳамун чизаш ки таваччух шерин шуд. Агар аз мо донотаро бошанд, шумо донои ҳамин кор бошед, шумо мо кати вохӯриду гӯед ки бачаҳо, ман гумон мекунам ки ҳамиҷа ба шумо хатогӣ ислоҳ кунед, филми дуюма мо а якумаш беҳтар мешавад, сеюмаш а дуюмаш, ҳар як хатогие ки ҷавонон мекунанд, хусусан дар ҷодаи кино, дар ҷодаи эҷодиёт, агар баъди якумин хатогӣ овай ҷавона саркӯб кунед, агар пас дигар ҷавонҳо ҷуръат гум мекунанд. дигар сар бароварда наметавонанд ки анава ябин як филм баровад, ҳамун филмаша аз қафош вай саркӯб кардан, тамом дигар вай сар бароварда. Значит так делать не надо, мешад сони. дар мавриди эҷод ин фикри шахсии ман аст. бигзор бошанд гурӯҳҳое ки онҳо филми ҳаваскорӣ эҷод мекунанд, бошанд гурӯҳҳое ки филм сабт мекунанд, аз болои онҳо хандидан дар кор нест ва ин фазоро эҷод мекунад. бо будани фазо мардум киномеомадагӣ мешаванд оҳиста оҳиста. хато мекунед месозед, хато мекунед мешиканед, меғалтед, мехезед, месозед ва ҳамин гуна фазо мешавад. таҷриба мегиред, ёд мегиред, кор ҳамин гуна аст. яъне синамо китоб нест, синамо ин олимӣ нест, синамо оне аст ки мекунеду ёд мегиред. бале ташаккур. ҳамчун як нафар ҷавони эҷодкор гӯем, хуб ба чӣ хотир ба фикри шумо ҳамин ҷавонони эҷодкорро дастгирӣ намудан лозим аст? ба чӣ хотир? инҷо андешаҳо баён шуданд. ман мехоҳам фикри шахсии шуморо шунида бошам. бисёри нафарҳо ҳастанд ки гуфти гапҳо талант аз бога мегӯянд, ҳай худошонанда ягон ҷои хондагӣ не, лекин ваҳо метавонанд нависанд ё ки ваҳо метавонанд актёрҳои профессионал зӯртар бозӣ кунанд. ҳаст хеле одамҳои боистеъдод мегӯянд, лекин ба ҳар ҳол ки бошад, ман мехоҳам ки муроҷиат кунам ки ман набинам ки ман шахсан худам ҳама вақт тайёр ки допустим рафта як чети корша қабида сарашба ёрдам кардам баде барои ташкили мактаби актёрӣ ё ки барои ташкили мактаби сценарий навистан ё ки дигар чи коргардонӣ карданде. барои ҳамин ман мехоҳам ки ҳамин мактаб ташкил шавад. кай филми тоҷик, кинои тоҷик шӯҳрати пешинаи худро боз аз нав барқарор карда метавонад? хаб ҳозирам бад не, албатта мо мегӯем, хубашро ҳам мегӯем, мо тамошо мекунем. албатта имрӯз мо коргардонҳои хуб дорем, филмҳои бисёр ҷолиб рӯи экран меоранд, мо тамошо мекунем ва ҳар як киностудия тамошобини худаша дорад, ҳар як филм мухлиси худаша дорад. албатта ва бозам ба хотири он ки ҳамун филмҳои пешниҳод мекардаи мо шӯҳратёр бошад, оламгир бошад шӯҳраташ, ҳамон шӯҳрати пешинаи худро боз ҳам касб карда тавонад, мо чӣ кор кунем, чӣ бояд кард? якте чизе гӯям, боз ба фикри ман барои боз рушдтар ёфтани синамои вилояти мо, ба фикрам мо якта кинотеатр ҳам зарур. барои он ки дар вилояти суғд мо асри 21 монда якта кинотеатр нест ки экран бошад. кинотеатр барои идораи мо ҳаст дар хубшафати маркази санъат, лекин ба фикрам паст гуфтаед шумо не ман тарсида гуфтаистад баланд гӯядагар соли авоз телевизор не то мебурод. ман он ба чувствительностиша нақс карда гуфтасам ки бигзор шахсоне ки симои мустақили якуме мебинанд ана ин чиза дарк кунанд ки дар асри 21 зиндагӣ дорем, технологияҳои бисёр шудааст, мо ҳоли якта кинотеатри дуруст надорем. ба талаботи замона ҷавобгӯ бошад. Ташаккур, саломат бошед, умедворем. Просто хочется добавить то, что одним рвением и большим желанием Муиддина Музаффар, чтобы создать фильм, этого недостаточно. Должна быть какая-то поддержка извне, то есть из каких-то структур, да, вот, чтобы они поддерживали именно вот это вот направление фильма. И это касается, в принципе, всех направлений. Но в кино это особенно направление, потому что оно развивается очень медленными темпами. Хотя
Хотя у Муиддина Музаффара очень много желания, огня и рвения, но этого недостаточно, если извне нету поддержки. У меня все, спасибо. Якта ислохот мумкин нафаҳмидагӣ бошедон. Гап Фаррух нагуфтааст ки кинотеатр созим ҳама чиз нағз мешавад. Гап кинотеатр намудашад. Кинотеатри бошад ки ҳама филмҳое ки ҳозир дар кинопрокати вайб рафтааст ҷаҳонӣ аналогаш ҳамин ранги дар шаҳри Душанбе будаги кинотеатро Кайҳон бо ҳамин хелак бошад ки халқи Хуҷанд, халқи вилояти Суғд рафте вай даромадаш албатта 20 сомон 30 сомон мумкин 40 сомон шавад, лекин кино сифати кино IMAX ми ва 3D ми ҳамон чиз бе муқобил пула дода сони ин как иначе русский воспитаем зрителя, который будет ходить в кинотеатр. Кинотеатр сам по себе как здание, он ничего не решит. Барои рушди синамои тоҷик имрӯз бояд як кор кард. ҳамон филмҳои маҷбурӣ ки дар мактабу донишгоҳҳо мегузоранд ҳамин чиро бояд аз байн бурд. Барои чӣ? Барои ки мо ҷавонону кӯдаконро бо ҳамон бадбинӣ тайёр мекунем. яъне онҳо филми тоҷика бад мебинанд, яъне онҳоро маҷбуран маблағ меоранд аз хона. Падарошон маҷбур маблағ медиҳанд. Яъне ин чиз бояд аз байн бурда шавад. Ман фикр мекунам ки агар аз байн бурда шавад, мардум худашон ҷустуҷӯ мекунанд филм ва пайдо мешавад он нафароне ки мебиёянд ба кинотеатр. Ташаккур, саломат бошед, марҳамат. бисёр барномаи хуб. аммо ман бисёр мехоҳам ки дар анҷом мо ҳарфҳое дошта бошем ки натиҷа биёрад. мо ҳарфҳое дошта бошем ки онҳое ки моро имрӯз тамошо доранд ба андеша раванд. он нафароне ки дар ҳар ин ва ё он соҳаҳо ҳам дар ҳукумат, ҳам берун аз ҳукумат, ҳам соҳибкор, ҳам оддӣ тамошо мекунанд, бояд андеша кунанд ва аз худашон фикр кунанд ки ман чӣ кор карда метавонам. ин шабу рӯз бисёр хуб аст ки дар вилоят шумо навиштед. ман ҳоло боз нигоҳ дорам ки рушди синамо дар ҷумҳурӣ нанавиштед, дар вилоят навиштед. аввал дар оғози барнома ман ҳайрон шудам, вале дар анҷом фаҳмидам ки дуруст аст. мо дар вилояти Суғд зиндагӣ мекунем, мо бояд аз ҷои худамон сар кунем. имрӯз мо бояд эй мардуми вилояти Суғд, эй миллати тоҷик, мо бояд фаҳмем ки имрӯз нисбати дигар вилоятҳо, нисбати пойтахти мамлакати мо, имрӯз дар вилояти мо синамо ҳаст. бинед, дар як сол 2014 ба хотир биёрем, комилан чанд дона буд. аммо имрӯз миллион то соли нав, олигарх, арӯси замонавӣ, он тоҷик филм хостгорӣ, хушдоманҳо, ин муборак аст. ин хуб аст ки ҳама ҷустуҷӯ дорад худаша. ин хуб аст, вале мо эй мардум, мо бояд донем ки дар минтақа аз ҳама охирем мо дар соҳаи синамо. ман бояд фикр кунам ки чӣ кор бояд кард ки соҳаи мо рушд кунад. яъне мо бояд фикр кунем ки дар кишвари мо як коре кунем ки ақаллан дар Хуҷанд як ду гӯшаи ба намоиш додани филми мо ташкил кунем. ин як. дуюмаш, мо бо телевизионҳо ҳамкорие баромонем ки филмомон минбаъд бепул наравад. ақаллан ягон сомонӣ, масалан ҳуқуқи муаллифиш дар як сол ба филми тангно, масалан дар телевизиони Азия дар соли 2020 фақат телевизиони Азия медиҳад ва 5000 сомонӣ киностудияи Суғдсинамо ворид мекунад. ин дуюм чизе ҳаст ки киностудияи Суғдсинамо бояд ба роҳ монад. сеюм чиз, бояд бачаҳоро коре кард ки курсҳои омӯзишӣ ба Алмато ё Москав бурд. ин сеюм чиз. чорум чиз, бояд коре кард ки лоиҳае гирифт ки дар дохили Тоҷикистон набошад, дар деги худамон наҷошим, равем Қазоқистон, равем Қирғизистон, равем Москав, мактаби унҷоҳоя бинем. ин чорум чиз. панҷум чиз, бояд коре кунем ки мунтазам намоиши филмҳомона бо истироҳатгоҳҳо, Баҳористон, ин ҷоҳо ҳар ҳафта як рӯз филмҳои Суғдсинамо шавад ва унҳо эй роҳбарони истироҳатгоҳҳо бояд донетон ки шумонам саҳм гузошта метавонедон барои рушди синамо. яъне шумо метавонедон ки дар як ҳафта як рӯз рӯзҳои филмҳои Суғдсинамо дар истироҳатгоҳатон эълон кунедон ва 50% маблаға гиритон, 50%-иша бояд ба буҷаи Суғдсинамо ворид кунед. яъне ҳар кас бояд шинаду фикр кунад ки
چی راه‌های براه مونیم امسال مؤسسه دولتی سوخت سینما 5 ساله شد من شرمندم که هنوز هم کینوستودیوی سوخت سینما تالار خودش ندارد به این هیچ کس شرمنده نیست من شرمندم که من یعنی نتوانستم به گوش آن نفری که این کار کرده میتواند رفته رسانم یعنی فهمانده نتوانستم و من باید نیستم شکایت نکنم و جستجو کنم رسانم کار کنم که جایگاهی خودش از سوخت سینما داشته باشد و همکاری ها براه مانده شود من میندارم از همه آن تلویزیون هایی که به ایست به یگان غرض در پشت گروه ایجادی ما میستند همه آن صاحبکارانی که همین مسئولیت میدانند که فرد را در عصر 21 ایدئولوگ میسازد ایدئولوگ را سینما میسازد و تا زمانی که سینما ما تاریخی چیزامون در ابراز نبینیم ما ایمونیتیت ما گم میکنیم ما باید معین کنیم که چگونه موضوع ها واقعا حساس است و این حساسیت به حساسیتش طرز بیان کنیم در فیلم که نه اینکه تماشابین بیاید و پول زیاد شود بلکه تماشابین بیاید و خودش سازد و جامعه آباد شود تشکر سلامت باشید تشکر خیلی مهم است که این کادرها ساخته شوند عبدالصفا قاسموف مرحمت من یک چیز رو اضافه کردنی هستم اینجا استادا بسیار همه گپ‌های خوب گفتن وقتی که ما فیلم رو به نمایش میمونیم در کینوتئاترها مثلا اومده ما رو سراونیت نکنن با گالیوود و با بالیوود گویند که این توجیک این مثلا همسینفام این هم محله من همین چیز ساخته است گویند همین شمایان همچون تماشابین خب به خاطر رشد سینما در ولایت چقدر حصه گذار شده میتوانید مثلا وقتی که یک فیلم به نمایش میمونن سرمنا که همه تماشابینان نمیرن مثلا همه مثلا دوست و رفیقای من نمیرن اگر مثلا من با اون دوستانم گفتم که این کینو ناز نگم مگه یگان تاش نمیرد شما میتوانستید که همچون یک نفر شخصی که دلتان میسوزد و رشد همین ساحه صنعت را میخواهید همون دوستانی که شاید در درون ناخنک باشد و دوستان شما نمیدونم با 2-4 نفری آنها از جیب خودتان از حساب خودتان همون مبلغی که چپته مثلا مبلغ چپته را خریده با آنها دید و همراهتان گرفته برید 1-2-3 مراتب خریده دید بعد آنها خودشان میآمدگی میشوند همین کار رو اجرا کرده میتونستید به فکرم مبلغ چپته اونقدر گران هم نیست برای وجدان لازم برای عادت کردن نه همچون تماشابین این حصه شما شاید یک حصه خورده که شما برای پیشرفت همین کینو در ولایت شاید شده تواند ممکن من یک بار 2 بار خریده تاونم نه که فهمو مرحمت شما مکتب محیدین مظفر را گذاشتید و سختگیری سوخت سینما بود که شما امروز علاقه همچون شاگرد خودتان یک باز فیلمی مستقلانه فیلم شما روی کار آمد علاقه سرگذشت الشیر با نامه Никогда не говори никогда. Старая развалина. Вон бабуля и то посвежее выглядит. من برای اولی برنامه میروم برای اینکه تاریخ سینما رو گفته گذاشتیم در ویدیو اون وقتی بود که از تمام جا دستگیری میشد کارگردان ها و مکتب ها و چون کوتا میرفتن میآموختن و حاضر که من این بچه ها سوخت سینما که در همین مشکلی واخورده شده است که یعنی مکتب نیست و دیگر چی نیست این مشکل حس کرده شدن و من تشکر میگویم که به این بچه ها اکنون این مشکل خودشون حس کردن و به دیگرها آموخته شدن و من فکر میکنم که اکنون این آموختن ها رشد سینما رو باز هم بلند میبرد پیش میبرد باشد تشکر خب مرحمت استادای عزیز در فرجام برنامه من بسیار خواهش میکردم از نگاه شمایان به اندیشه شما خوب چطور و کی شهرت همون کینوی تاجیک کینوی خوب سینمای ولایت باز شهرتی پیشینه خود را کسب کردنش ممکن سینما در ولایت این فرصت لازم فرصت چقدر باز لازم است که انتظار شده انا محیدین جان 5 سال اینجا در خراباتی مدائن تاجیک فیلم
پا اشاره میکنند میستند اکنون وقتش میرسد تجربه حاصل میکنند وقتش میرسد در گرد اطراف آن کس هم دل و هم اندیشه ها بیشتر میشود وقتش میرسد هنرمندای کسبی حرفوی باز افزون میشود وقتش میشود تماشابینان باز معرفتشان بلندتر میشود آنگاه کینو یعنی سینما رشد میکنه خلاص این فرصت در کار من فاروق جان یک چیز گفتم حیران شدم بسیار زیق شدم یکی من خودم خوشبخت کردم برای چی برای آنکه ما در وقتی که ما جوان بودیم نورس بودیم در شهر ما 10 کینوتئاتر بود بغیر از این در هر محله کینوتئاتر بهارانه بود تا قریب زمستان فیلم ها تماشا میکردیم مدنیت کینو تماشا کنیم بسیار عجیب بود در اکثر کینوتئاترها زلی خرد بود زلی کلان هم بود وقتی که تماشابین کمک دیر مانده اومد فیلم های ژورنال تماشا میکردن ژورنال ها از حیات امروزه آن روزه همون مثلا واقعه های مهمی دور اکنون چه پیشنهاد داشتید استاد چیکار کنیم اکنون در حقیقت برای آنکه کینو رشد کنه محیط پیدا کردن در کار من از محیدین جان بسیار منت دارم که به من مراجعت کردن این کس یک جوانی با غیرت جوانی خاکسار و صمیمی جوانی که هم تئاتر هم کینوشونه در عرصه بین‌المللی برآورده توانستند من تشکر میگویم امیدوارم که در سالهای نزدیک فیلم های این کس در عرصه بین‌المللی مکافات های برجسته ارزنده میگیرد خودشان هم یک ارباب برجسته صنعت مدنیت شده به وای میرسند باشد تشکر سلامت باشد معلم بندش شما چی باید کرد بندشه من فکر میکنم که درخت شنانده شد درخت قد برآورده ایستاده است فقط حوصله‌اش جمع کردن در کار حوصله‌اش همش در دست همین جوان ها و من بنیاد میندار از این جوان ها که گپ وای بنه که یک چیز پیدا شد در خون شما علاقه در کوین صنعت جا گرفتگی بنابراین خون شما علاقه خونی صنعتکار است و من باوری دارم که در آینده بهترین فیلم ها را شما به نوار میگیرید برای چی؟ برای اون که همه اون چیزی که شما میکنیدون اینقدر صمیمی اینقدر زمینی باید سازندگان یک عائله باشند در سیمای شمایان من یک عائله دیدم که با مصلحت همدیگر لیکن در این عائله پدر هست روانه میکند این جوانهایی که در دل تکوپه دارد و آن همین دل رو گرم کردن دایم نه با پول نه با دستگیری نه با دیگر چیز چی برای اون که آنها مقصد ماندن قصه دانکو هست گورکی نویستگی وقتی که یک ساحه از نو یک بار برهم خورده بعد از نو تشکل یافتنش در کار حتما هستن نفرانی که دانکو هستن از نو سر کردن در کار همه فرو رفتگی همه مردگی لیکن دانکاها پیدا شدنش در کار که همین دیلش گیرد و فروزان کند و مردم از قفا شود باور کنید این گپای مولایانی نه این گپای فلسفه نه من همین خیلی فکر میکنم که برای پیشروی نمونه عبرت در کار است برای پیشروی دانکاها در کار هستند که نوابسته از شرایط خوب و بد همون گفتم که دلشند علاوه هست همون علاوه میگیرد و بالا میبردارد و باور کنید انشاءالله من محیدین جان نبی جان میوه های شیرینی مهنت خودتون میبینیتون اگر نبینیتون هم دانسته باشید که از قفای شما بر این جوان ها از قفای من اینجا نشستگی ها با این جوان ها میروند شاید ما آنها نمیشناسیم لیکن ما برای ویان نمونه هستیم ما موتیواسیون میتیم وای ها با شما دیده نبی جان دیده مثلا شاید ما هم دیده دیگر جوان ها بالو پر پیدا میکنند باوری پیدا میکند که همین ها تونست ما هم میتونیم برای همین به یگان گپی بالا من گفتنی هستم که
аку мо кинематограф қадарам профессионал не, лекин ҳамин Муҳиддинҷон кити Набиҷон ва боз дигару дигарҳое ки ҳирфавӣ дар соҳаи кино кор мекунанд, шумо дар ҳақиқат данкоҳои соҳаи худатон ҳастед. асте рӯҳ афтода нашавед. шумоя мешунидагиҳо, шумоя мефаҳмидагиҳо, шумоя дастгирӣ мекардагиҳо ҳоли пайдо мешаванд, ҳоли пачка пачка ҳамашон пешанда. Пеши роҳатона кушода бульдозер бо ин рафтан гиритон. Худо хоҳад баъди 5 сол 10 сол миллионҳои шумурда мегиритон. ташаккур, саломат бошед. Инҷо мақсад аз таҳияи ин ҳамин барнома ва ҳамин мавзӯъ матрах намудани ин мавзӯъ ҳам дар он аст ки мо вазифаи як көпрукеро пулеро иҷро карда бошем ва он муаммо проблемаое ки хуб дар ҷодаи ҳамин рушди синамо дар вилоят монеа эҷод мекунанд. аз забони худи шумоён мутахассисон, он нафароне ки дар бо ин намуди санъат сару кор мегиред, аз забони шумоён садо дода бошад ва то ба гӯшу дилу забону дасти он нафароне ки воқеан ҳам барои пешрафти ҳамин соҳа дар вилоят хуб ҳамдастӣ намуда метавонанд расида бошад. хуб, бори дигар барои иштирокатон ташаккур. То барномаи дигар, дар амони худо бошед.